ngukethia Ameru bakuma natho wandira ntiariri na Igembe North kwa jumla. Yes. Na antu Ameru bonde nkubaketherite endera mwathani uro utura moyo. Amen. Bwana Kabete nkoro ekwa ni wiritwe na nkoro ekwa ni aniri. Na nkoro ekwa ya aniri wo wete te ati ni kandre muwirirwa wa Mumeru nge akeo na thina ati ngavana Kawira Mwangaza bila bi nkoro enewe nande ni rwakai na bitangi kwa mingi. Ntekeendra kinya uni muntu arwira otongeria lakini bandaye ya kurera twita Mbita Pius. Endre kuringana na mavideo yaku. Yes. Biblia itwerete ndene ya kuri Galatia that whatever that we sow kira kionde twandra nike twaketha. Yes. Na kendelea kuwa waandra wea ukethe wea waandra uwe waketha uwi. Kweli. Nandre bila bikarikete narua kamuntu akethete bila andrete Bwana Kabete. Nandre enda kwira Mumeru wenda arari akaibwa nkoro eke makia akaibwa ke mamara antu barabarari Rutero Kawira Mwangaza antu barabarari mirengo mwanya ndenda kuwa uni mwathani aimbere mutongeri ora ukajukia utongerie buku mara bwatirwa ninga bana Kawira Mwangaza. Nona nie the difference between bad governance and good governance. Ati mtu wende wa Meru ni akubatara kuona maendeleo. Mtu wende wa Meru na akubatara kuwewe shimarera riri awe. Kweli. Kutuweke ati Meru kutena mwana wanda kana mwana omongo. Kutena MCA ora usapoti ngavana orore ku oroto musapoti. Yes. Ne kutuweke ene MCA elected or nominated na ku represent the interest of his people na rerare onde arenda weta kere ngavana ate kuona muntu o muriereria. Yes. Aritibangue ba county Meru ibakethia antu bonde na ibakethania without any fear wa kiro kethia muntu unge ate wa kethania okabuto ngui. Yes. Bwana Kabete ndrenda kuwa nina nkoro ekwa nitwaniri ndari ndira thithikire no kuona county chionde ithatu ni iraire substantiated na Bwana Kabete ndenda okura this is God uyu nora weta wa mwathani. Rira tware na mithika CS mithika Limture I support impeachment na thirikari na ate ai cabinet secretary na kamatete bendera. Yes. Itwawire. Yes. Rira njuri ncheke yonde ya Meru ya romere ira wane support impeachment yene twawire. Yes. Rira tware na MCA sister 8 bali support emotion ni iwawire. Rira atongeria bonde ba Meru ba romere bara support impeachment motion yo iwawire. Enderera kutari na mutongere kinyore kuwo etambere wa inkuata mbarumanto ya inkubukaria etenindre na babwe. MCA batiara MCA 49. Yes. Mwathani wa ndenda kuona ni inya yekwa urayana. Indira butena mtu obukaria ndenda butena mtu obu support ndenda butena mtu obu uri arwirwa kunywa. Mwathani atuma mantu yaya karika wengo ibo nonto Bwana Kabete nkwira Mumeru ara onde ari no lele ntubu no yo mwathani no ntorera twari na muntu etwari na president indirect amura tevye Mumeru. Untubo tubotombekire Bwana Kabete. Yes. Na bila nkaromba Bwana deputy governor wa Meru kawe His Excellency mutuma twethingia. Akakunyinde muma no tunakathike kiagete. Akunyo muma ari mutongeri wa Meru. Akeya kwathurana Mumeru awa MCU na supportere kana MCU yo ata support. That's the point. Nari tere shimia bonde ngwe na badanie maendeleo bonde bana netwe kinya mheshimiwa ora umete natho ora watsindana na Franklin Mweti Karutena na ronka na thanu resources ira batere kuthanwa ari representative wantu banatho te Franklin Mweti Karute obatere weta atangwira mheshimiwa utari na kura abatere kurita. Good. Woni ndre Franklin Mweti Karute na ndre muchore wa deputy governor wa Meru na ndre muchore wa MCAs bara bonde bara support motion yoyo impeachment ndre enda kuwa nandre utekanya ka sign show utekanya kandroa Ameru bonde iba watane dwe iba ritero ngwe bonde bara ba support the impeachment
na barabata supporti barabara rumete mutuma barabata muruma bombe ibaritero ngobe kintu kimwe na mimero nethero ena imani na mutano yo ntwethingia reverend yes ate ya kuthithia manto ya muntu ute gukira murungu ate ya kuthithia manto ya muntu ute kumea murungu yes bwana karote gatunko ikirane magoroni iratoni bya mutuma ntethingia kule na mawaziri na masio mara taretwe igavana Kawira Mwangaza nwa nwa ochoke no bare bagato wiranire kana ikobera bonde na nyumari ntare bakwa yua ikira magoroni mamutuma bwana Kabete nuichie anto kwa ideologies na muritire yongwe yo muntu mwanya yes anto barabarare na Madam Governor Kawira Mwangaza ibarare na mantu yarabaretikite muno woni ngati amantu yau njarene na keume kwa mheshimiwa ntwethingia He is a man of God. Yes, no, my reverend. He is a man of integrity. Naome yawe agakarande olelie antubaraba kulitira merungwe keda imasi keda ne ma chief officer one ne antuba mudempo ore ku barabombo muatia kun deliver to the people of Meru. Good. No to kure antubaraba idirikari nera bwana Kabete bara felete bamo ba feli kwa advise the governor bora kubatere bange ba mu mislindi bange bakadhige manto kiuta tina sheria tenda kuona reverendi awete njarene chianto bau ndenda kuona ena anto bara bombo mu advise na kuomba kun deliver to the people of Meru. Kweli. Yes. Kwa uno kuona the inwende county ya Meru ekadongira njarani ya mutumo nthethinkia the reverend. Nukuona boka koria ekurerera yake myankenetiere ethatu kinya 2027. I am telling you the truth and I want to promise antuba Meru bwana Kabete. Ati mutano yo adhanwa instrument of power tariki ithano mweri okenda. Yes. Antuba Meru bakona mwanya you are good governance and the bad governance. Yes. Na inkwendrobera maendeleo bakareterwa mwarine yo nyumba. Yes. Mutuma ntwethinkia me kuri antu baka kwa batakinyagira ngavana kwa antu batakinyagira ngavana ukamuringia atio yanga thimu no timu chuo muona mutuma ntwethinkia kari ata mende ndo waria tarende tawe tagukwaria akaranga gata gukinyirika kire tongore wange bakimuchwa. I am telling you the truth. Muntu wetu reverend ne muntu wethetwe I muntu bati kwethura akithithiria shirika bawe era tweta pastoral visit kurianira nanto imuntu tureni kurianira nanto imuntu tureni kwaraniria nanto and I am telling you the truth for the few months irandra menya mheshimiwa deputy governor kawe bwana mutuma his excellency orawe eta kwa governor wa Meru ne muntu uteya mwananchi imuntu udhikera yanto na inkwenda kwira Meru nende baronere the true servant muntora ukeyoba dhikeria muntora baketha irobi chine muntora bakaragia no one on one na muntu tethithe ya masinema masarakasi. Yes. Thank you sana Franklin ndungu wetambaria nawe kidogo. Yes. Tumenye bura webo agunde county ya Meru no timbonete munondo nete ore nyage ore mbere kire mantu makonenie kuwa akionekerege mucio sniper nda kwene stew mbere ninde no kiariye muno county Meru bwetete na mbere bwega na ikiatemete nkuringira ibonto ngoenda kuwa ibwega mheshimiwa Mutweri Kabako akuma kego yantu bochio intobira byombe achuni akalitiro ngwewe mheshimiwa Mwenda Ithile mheshimiwa Mwenda Ali mheshimiwa barabonde bana uteso na kudhalilishwa. I am telling you the truth that yantu ba bonde ba Meru barabana kunyanyaswa ni the current government ni ndiveta kulitirwa ngwe and just wait and see ngwera yeteta kulitika ndene Meru bwana Kabete. Thank you karotende nantukura mheshimiwa Kanyude Muma tariki 5 kwete na umuchwe. Yes. Undetere watwarie mutumenye maendeleo bora abangerite county Meru for those 3 years tigere. Yes. Na inkome akinyao.
Thank you very much. I'll do that, Bwana Kabete. Thank you for hosting me. Yes. Thank you, Ramero itarere haya. Na twinde itu celebrate. There is no problem. Uteve na manto ya kuro ya eta koti. Ute nombi. Hii ushindi ni wa Mungu. Thank you. Franklin Karote aruga ushindi ni wa Mungu. Waruga ali na imani utie nyako dikadiegwa kulingana na Karote. Muthikiria ntareke tigereka kenda peke yake kenda mbumarukanire mitambo na ibwega ndiye kirando kimwe mbere mbumaruka na nkuririkania kwamba ntikorigana kwera tariki 28 na mwaka teki 31 next week mambura madhara kanithi Urageti Cultural Festival makidobende na anteje shauri Urageti no muthikire kenda antu ba kuthigwana ontwire bwao na kogu embeya kwibangania thaino kenda ntuwenu muthikiria ukinyanteria no thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tongoreti ungala muthomo njoki ibathite gutigira kwamba bari na manto mwanya bategete kila kitu gibasetete na inya the host uranwe MCA wone mukothima noe marengo noe natigirite kila gintu gisasawa na kuroko na kwina bugutha kathekera ngavana bakarebe kipsha kenda mambura methirwa makaribo eka nkurikane chukuru ya Jordan College of Technology Thika mbere mumaruka echukurira ere bantu niega kuthomera muchimu ne wathika na iba batirite rugono rwa menge 17 wathite na mbere na kurenkanira courses mwanya nkurukia course igana rimwe chekithomo kia diploma na a certificate rikana pena course ta catering and hotel management ukienda kunya kuthoma mantu kana ni media ni kine journalism mass communication ya dressing and beauty therapy ni ikire mota cosmetology fashion design na garment making plumbing and pipe fitting electrical and electronic engineering automotive engineering business management human resource management purchasing and supply procurement sales and marketing accounting and finance accountancy information communication technology ni ikimota ICT computerized secretarial tourism management building technology interior design cyber security front office sign language wildlife management clearing and forwarding na courses inge mwanya marima muthikiria imandhi guru kabisa ukathina chingiro kaingirisha gwitano 3 muwanja wiroka inacho ukambiria kuruga course chonde ira okwenda rikana intake ya mweri wa kenda no thiite na mbere ibanganie na wibandikithie na kenda wibandikithia batumire marito maku monde course iro kwenda kurutha grade ira watire ubatumira ya rwangiro kierio ubatumira kiri WhatsApp namba yao ya 0723 111 999 0723